I veliki pozdrav svima, legende moje drage. Evo danas nastavljamo serijal Sviranje kurcu i video klip Da sam Transformers. Pa da ga ne tupimo mnogo, da pređemo odmah na pespicu. Kaže ovako: Oj Optimuse Prime, ti najjača si faca i prema Decepticoni nikad nisi bio maca. Voleo bi da sam na dobru stranu, odnosno Autobot, a nikako Decepticon, jer onda bi bio Scott. Optimus Prime je Megatrona više puta u borbu prejebaja i iscepao ga sa smač sve do jaja. Pretvori se kad doći u kamionče pa se malo vozika, kao neki pravi domaćin i gospodin čika. A i njegovi Autoboti, sve neka sportska vozila strava, brze su ko munje i nema od sunce da boli glava. Optimuse Prime, ti garantira čiju možeš popiješ bar jednu tonu i posle garant kažeš dođi mala će da da čika jednu bonu. Transformišeš se kad hoćeš i ne jebavaš nikog za crvljivu šljivu i garant na planetu Cybertron imaš i najveću njivu. Ni Čika Vučić ne bi mogao da ti da na posao otkazni rok, jer bi gi svi poslao da čame u neki napušteni svemirski dok. Te stoga od Transformersi odgovorno tvrdim da je Optimus Prime najveća veličina i da se s njega neki čovjek druži, to prava je milina. Optimuse sine, obriši si sline i napravi Decepticoni na parčići od trine. Da si nam živi zdravi još godina 100 i jači si brate nego najveći vo. I naravno u duhu ovog klipa da pređemo na mnogo glupave viceve. Pa kaže ovako: sin se spremio da izađe u grad i upita oca: Tata, imaš para? A otac mu odgovara: ja imam, ne sekiri se ti za mene. Kaže, ako bila je zima, vrućine teške, jahao je mrtvac na konju peške. Sa sobom je vodio crnkinju plavu, bila je ćelava i jela baklavu. Sad kaže ovako malo filozofski. Kaže, pesimista vidi samo tamo u tunelu. Optimista vidi svetlo na kraju tunela. A realista vidi da je to svetlo u stvari voz. E sad, mašinovođa, on vidi 3 idiota na pruzi. I sad jedan ovako mnogo jak baš kaže: proslavljali muž i žena godišnjicu braka i muž reši da kao poklon svojoj ženi iznajmi teren za golf. I opremu onako sve zajedno. I tako on igraše golf i u jednom trenutku žena udari lopticu nezgodno i ona ode daleko u šumu i čulo se neka lomljavina stakla. Oni brže bolje onako da trče do mesta, kad ono kolibe i na njoj razbijen prozor je vidio. Kad su ušli unutra da se izvine, a ono pored prozora sedi čovjek, a dole na podu se vidi razbijena lampa. Muž i žena onako izbedačeni počnu da se izvinjavaju, međutim ovo ih prekida i kaže im: ma nemojte se izvinjavati, pa ja sam duh iz lampe. Ja vama treba da se zahvalim što ste me oslobodili posle 1000 godina robije. Eto, ispunit ću vam svakom po jednu želju, a ovo treća želja da ostane meni. I muž i žena se na to slože. I muž prvo poželi ogromnu vilu sa bazenom. Natoči duh, nema problema. I on pucne prstima i kaže: evo sad imate vilu umjesto one vaše kuće. A šta biste vi želeli, gospođo? A natoči žena: ja bih da u garaži imamo svako po 2 automobila. Nema problema. A jel mogu ja sad moju želju, upita duh? Kaže, ako može da odem na sat vremena s vama, gospođo, gore na seks, jer ipak me nije bilo 1000 godina. I muž i žena pristanu i nakon sat vremena upita duh gospođu: niste mi rekli koliko imate godina? A ona će: 36. A duh će na to: i još verujete u duhove? Kaže, bili baba i Ivica u crkvi. Sad kaže baba Ivica: Ivice, tiho sam prdnula. Na to će Ivica: Bako, moraš pod hitno da promeniš bateriju na slušnom aparatu. I to bi bilo to, dragi moji, za ovaj klip iz serijala Sviranje kurcu.
Slušamo se vrlo brzo u sledećem klipu. Budite mi dobri, živi i zdravi i veliki pozdrav!